Nádherný. Yes! Človeče, počúvaj, ty nie si kompazista, ty si super herec, máš super účet na IMDb. Pán herec. A ty, keď ľudia hovoria, nerozprávaj alebo niečo, nepočúvaj ich, rozprávaj. Máš zlato v hrdle. Presne tak. Vyšekrát v ringu ste sa so mnou nechceli rozprávať, tak dúfam, že teraz bude mať viac šťastia, ale Ricky, nedá mi neopýtať sa, vyhral si Pražský Rumble, čo znamená, že budeš 12. apríla zápasiť v Bratislave na rodnej pôde o Art of Wrestling Championship. Ako sa cítiš? Ja som v úplnej extázi. Možno pre teba to je show Art of Wrestling na Slovensku, domáca pôda. Som strašne smutný z toho, ako to vidíš, pretože pre mňa to je historicky prvá show na Slovensku v celej histórii Slovenskej republiky. Od 1.1.1993 nebola žiadna wrestlingová show. A teraz bude prvá, kde v hlavnom ťaháku budem ja, Slovák, Ricky Sky. A výsledok bude taký, že dvihnem na konci ten titul vysoko nad hlavu a spolu s mojím tímom, s našim tímom Vysegrad budeme slaviť to, že budem prvým slovenským Art of Wrestling šampiónom. Dnes si vyhral, to je pravda, ale vyhral si aj vďaka pomoci tohto muža, ktorým je Ken Pyro, a Ken dnes si šokoval všetkých v Prahe. Prečo si sa rozhodol pripojiť k tejto skupine? Akkor most úgy fogom neked elmondani, hogy te is megértsd a hülye fejeddel. Az új generáció az a múlt, amit én átvettem, csak hogy egyedül nem volt értelme folytatni. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy ideje váltani. Ugyanis egy új rend volt születőben. És rájöttem arra, hogy nekünk nem egymás ellen kell szembenéznünk. Nem vagyunk egymás ellenségei, hanem össze kell tartanunk, és együttes erővel kell megmutatni, hogy mi vagyunk az egyetlen birkózók, akik képviselhetik Slovákiát. A Mitrovi radím, aby sa neukazoval v Bratislave, pretože Bratislem bude o nás. Vyšehrad bude ovládnuť Bratislavu, Bratislem a celé AOV. Samozrejme, ďakujem. Ďakujem za mikrofón a na budúce by som ti poprial viacej šťastia ako rozumu, keď k nám vstúpiš do ringu, lebo to je náš ring. A teraz predám maličké slovo k tomu najlepšiemu hercovi v Českej republike, v celej Európe, na celom svete, ktorý absolútne nie je žiaden komparzista. Povedz mi, ako sa cítiš, pretože momentálne robím o mnoho lepšiu prácu ako pán Robert. No, každopádně. V rychlosti zkráceně. Jsem herec, ne komparzista.